Yese mufukirizia nacho. Oje. Oje jinyanga jindi. Sola tanana. Ekikanga wekyagwire kisoko kulira n'ekisoko yenga mutala gwa Kasyeba aliwo Sabani Muholi yagwire yagema yasooka yatema omukazi wa mutabani we waise owundi yamutematema yalumuka otise yagwire nsolo yaja yatematema embuzi yayokya enumba yalumukira mu nsiko yayagana omwana kali kwaya yamutematema yafa yalumuka yagwa mu maka ga muganda wowundi yebeeta Makasi yena yagwa ku mama we ngaali awe yamutematema Makasi okuva omunumba okwida yena yamugwako yamutema ibega. Kirungi kyokola okuba nga oli kwa media hamwe bali kutogobera nga mbona mbozi ife bambi ku YouTube kitwizamu amaani era tusaba byakabaka ali ku subscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't forget to comment. Ababona why media bambi mbasaba tokoma just ku watching ambozi daife tukusaba ja awali ekigamba subscribe mukale emyufu okikoneku onabanga otweyunzeku tuwerabira atutap on the notification bell akade kakoneku kino kikuyamba ku ntibuli mbozi yatutayo bambi obanga oli ogitegeera nga oli kumba nembera tinungi embera ya maziga embera ya Kinogogo embera ya Kiyongobero mu district y'Ebugiri nga wowira bino eri omusada eyagwire mu akamba yaya yaida yatema abantu basatu 3 people. Oh my God, omusada yagwire mu akamba yaya yatema abantu abasatu nga mubano no muri mamawe no muri muka mutabane we no muri omwana omwidukulu wabulanga ensonga akoba nti mamawe yekoba ine ni muwalawe muka mutabane bakomola omwana bakomola abalenzi babiri babinga tubamukobaire ko bolya nga tubafunye lukusa eyo ne mbozi yende suwa nga wemba kobi abakali ku subscribinga. Please go ahead and subscribe, like and share our videos. Mbozi eno tinungi wabula nebyo tuli mu bitundu nga wemba kobye mbozi kinungi mbozi ya maziga ekikanga bakino kyagwire ku kyalo Kisoko mu muluka ogwesango mu igombo liye Buluguyi. Igombo lino liye Buluguyi mulidi liri kumpi ni Busitema era nga igombo lino lyawula district y'Ebugiri ni district y'Ebusia era nga ina abantu bamuswabaswaba kyova bono boli awe bikola bino ebindi bino bikaliyo mu bantu nga wemba kobye nti kikanga bakino kyagwire ku kyalo kino Kisoko eriyo omusada mukulu yaikaine ku mama we ya mutematema bambi nejambia era ngono tia kumigano yaja yatematema n'omwana omwidukulu owa mutabane we nga kwotaire n'omukyala muko omwana yena ya mutematema yabaita oluvannyuma yena abataka baidye n'aboluganda
bambi na bamugema bamutematema yena bamwita. So abantu bana n'abafiire gano ku kyalo ky'Ekisoko era nga wano wendi kwogerera kyoli kubona mu background na igwanika ery'eddwaliro ekkulu ery'Obugiri. Tuli wano ku igwanika era nga abantu bali gano mu bungi okwidde okwewuniikirirako. N'ekintu ekindi ab'Enganda bali kugemagana ni poliisi nga kwotere n'abakola gano mu igwanika baboneke nga babawa abantu bano oba oliawo bajje babaziike. Nga we mbakubye omusaadha ono yakoze ekikola kino bamweta Shabani Mukooli kitegeire ku nti mugisu era nga abaana be abaire nga ayendanga kubasala oba kubakomola mu nkola y'ekigisu nga weeba. So Shabani Mukooli yabaire avulewo ku ng'agira mu mirimo gye wabula maama we yabaire nga ali awo waka ng'abo nadigomerera bana batambula mu byalo nga basala abantu basala abaana. So omukyalo ono maama we yatwalira obuvunaanyizibwa yakati abaidukulu bange bali bano babiri lwaki odigomerera ono tabasala mula. So yakoba muwalawe mukamutabani ati gyoleeta abaana abo baidde. Ono omugala yaje yayita abaana ababaga digomerera yabakomola oba yabasalamula mu nkola ey'ekisiraamu. So wamala okubasalamula yabatereza bulungi then mwene omusaadha yeeyongerayo. Omukaire yatutegeereko erya Suzaana ono maama wono eyakoze ekikola kino yakoze kino ng'alowooza nti okusala abaana bano kiri kujja kusanusa mutabane we nti waanaira nga abaana babakomoire oba oli awida kwebaza bambi maama we ati weebala kino kyokoze wabula bambi ate kyabaire asuubira nti bolo kijja kumusanusa ate kaye kyamuniziza. Tibwalwire Muhooli Shabani yaira waka yagira okwira amaiso yatuukiza ku baana be ababiri abato nga bali kusanka omusaayi nga wansi bamaze okubakomola. Yakati ate nani akomoira abantu bano abakomola atya nga tebankobaireko. So yatandika okubuukiriza maama ge yavaayo maama ge bamweta Suzaana yamukobera ati abaana ninze mbasaliisa oba mbasala mwire bambi nga ndikwenda obuntu obuvueku babe abaana balungi. Wabula ekikola kino tikyasanusisa Shabani Mukooli kuba abaana be abaire nga ayenda kubasala mu nsala ya kigisu era batukobaire oti ono abaire mugisu era nga wano yakambuwaire yagwa mu akambayaya yasobose kujja mu jokoni maama we yabaire yagitaako omuliro yagema ejambi yatandika okumutematema oluvainuma yagwa ku mbuzi edabaire awo dawaka edo omukaire ono Suzaana dona yatandika okuditematema yatandika okutematema. Kino tikya mumalire olwategeire nti maama wono Suzaana abaana bano okubasaza abaire ni muwalawe mukoomwana bambi yena yagire yamulumba yagire omaka ag'omulenzi yayagaanayo omukyala mukamutabane we yena yatandika okumutematema. Tiyakomye okwo n'akaana akaidukulu akoona omugala muwalawe yatutegeire ku nti bambi wabutaleja kona akaana ka myaka 5 bakeeta mitwalo kona bambi yakatemetemye. Omugala ono mukamutabane bamweta namahanja tukitegeireko nti wa mu bitundu bya butaleja yavuira okwidde okufumbira mu famire eno eyaba Mukooli yavuira butaleja era yali yakaida myezi nga 5 okwidda mu irya bambi nga bino tabisuubira. So kino kyena bambi kyamutuuse wala. Abataka batukobaire nti webabwaine nga Mukooli atabwike abantu batandika okukuba enduulu era nga wano omu ku batabane be we yavulireyo yajja yamwevumba
yamugema amakono n'abantu abandi baida bamweyungako wabula nga ali n'ijjambi yalalwike nga buli kumusembera mu maiso ali kumutema wabula bano bamugemye bakolesa obukodyo obw'amaanyi era bona batandika okumutema mutabane we atukitegere ku nti ne yamugemye era nga yakobye nga bamuyambye kwati mwena muteme amakono ng'ali kubona nga amaanyi alina mangi ali kwenda kweyagula bambi amuvueko aje yena amuteme so yakobanga bayina ati muteme amakono ago muteme so yena bamutemye amakono ya weakeninga tugabwene ko nga baga kutwire ya weakeninga yagwa wansi era yena yakomyawo yafiirirawo wabula nga ekiriwo kiri nti ku kyalo kino ekisoko bantu bana n'abafiire muholi Shaban eyatemye mamawe ni muwalawe n'omwidukulu yena oluvannyuma bamaze bamwita poliisi ey'ebugiri bagikobeire yalumuka mbiro okutuuka ku kyalo kino ekyekisoko ensange wabula eigoba lino lyebuluguyi liri wala ino ate liringa hard to reach ebizibu bingi nti enguudo mbi biki so poliisi kisa kyajira okutuukira mu kifo kino abantu babeerenga bafiire nga tekasobola kutaasa wabula oluvannyuma abanoonenkeza bagira maiso bakola ogweibwe okwekebedde ekifo okola ki okubona emirambo era kyetwazirire kiri nti babwine jambiya nga mukoli yakozeisa okutema abantu be oluvannyuma emirambo gyabano jona ejabasatu abatemeibwa ni muholi mwene yena yebamaze nibaita poliisi yagitaire ku motoka yayo eya patro bagireeta wano mu iggwanika ery'eddwaliro ekkulu bambi eryebugiri okwekebeddebwa ng'okunonenkeza kujja mu maiso aliwo Sabani muholi yagwire yagema yasooka yatema omukazi wa mutabani we waise owundi yamutematema yalumuka otise yagwire nsolo yaja yatematema embuzi yayokya enumba yalumukira mu nsiko yayagana omwana kaali kwaya yamutematema yafa yalumuka yagwa mu maka ga muganda we owundi yebeeta makasi yena yagwa ku mama we ng'ali awo yamutematema makasi okuva omunumba okwida yena yamugwako yamutema ibega oyo yamugema yamugumya balwanagana awo abataka ge baidire bona bamukuba bamwita emirambo kati diri ina n'oyo yeyatemyeko ibega ali mu irwaliro ali kupoocha yakola isaaki okubatema era emirambo gye bali mu mbeera ki yakoze isanga bipanga era yabatemye bubino ole yasookere ku n'ebyenda bya furime paka yatematema otusatematema butooke nga mukambwe ino baliko bansonga ki ensonga titwidi bulungi aye bali kuna ensonga budatuuka paka ku poliisi ati kusala baana be kutayirira nga tayidi aye nga titwidi kyene kozi oba neeyo oba be so ekikangawa kino ng'ekyalo bere bibaayooko nga iwe omukulembeze tibibangayo ku kino nekyasoose era twewuuniza ino abantu bafanga bufe olwisi oba kugwa wa maadi aye nga okuyita okwekitalo okwo tikubangawo abaire mugisu era nga abaana babaire abendanga babasale aba bakomole mu ngeri ey'ekigisu ey'abamasaaba ey'okusikina kadodi biki bikyokola emikolo egyo egy'obuwangwa wabula kyamutuuse wala okutuuka waka nga maama we abaana abawere digomerera babasala mu ngeri ya kisiraamu ate nga muholi abaire asuubira nti mu maka gaidda kuleeta abakadodi bakube abaana babakomole mu ngeri ya buwangwa ekyo nekyaviireko kwentabwe buli muntu kyali kutokobera wabula nga ekyembi ekiriwo nti ono Shaban engeri yagemyemu ensonga dino yadigemya bubi yagemye wajambi yanakutematema kwokya maka kutematema bisolo ekitabaire nga bambi kirungi omugalo ono ye yatemye muka mutabani we yendi kubakuberangako omugalo ono muka mutabani we namahanja tutegere kulya namahanja ono batukobaire nti azalibwa butaleja munole era yali yakafumbirwa emyezi ti mingi ino okuva we butaleja
okwida okubayira eno ekisoko ebulugoyi ebujiri era mukyala waitu yaida okubayira nga teidinga obuulyawo bino bijja kubaawo wabula yena kyamugwireku ng'amaka ge yajjamu bambi ekyo we kyabaire. Watwogera abantu ab'omukyalo ono baidi ano mu iddwaliro eikulu eri obujiri mu iggwanika baanona omulambo okugutwala oweibwe azikibwe wabula nga embeera nga wembakubye nti yakiyongobero mbeera y'amaziga. Bano abandi tukali wano mu iddwaliro ebujiri ng'abenganda bali kwenda kumekeka sure nti bafuna omukyalo ono mama wone yatemye Suzana bali kwenda kumufuna gano omulambo gwe bagutooleyo n'ogwolo omwidukulu omwana omuto w'emyaka 5 naye batemye bali kwenda okubona nga omulambo bagubawa bagutwale ku kyalo ekisoko era ensango ebulugoyi bajja maiso bambi n'okubaziika bafuna ekiwumula ekyemirembe wabula nga embeera tinungi wabula ekibeerewo ekindi kibaire nti ab'enganda edda bano abantu abafunye ebizibu bino bafunyemu okuteganizibwa nga abakulira eddwaliro nga balikubasumbwa ino mukubawa emirambo era nga abantu tebawuliraku nga bayomba nga bakati emirambo wegidda wano kabi abaidwaliro babafuukira kizibu nekiri obusaawe kuti kikanga bwe kyagwirewo muganda wange yatembatemye mugaire wange yatemba ne mukamutabani yatemba n'omwana w'omuganda kuti nga bwayabeesi polisi yaidda baleeta emirambo kuti saawa nekiriwo kagwa yatubuzeeku nikwenda emirambo tujje naddo aye taliboneka tuli kwenda ab'obuyinza batuyambe. Emirambo gino gijja kuziikibwawa mutundu eby'endawulo mugomolo y'ebuluguyo omulukasanga bire ekikasyeeko bonaboona biri mirambo diri 3 aye tulitwalako 2 olwo omwizi tulikumuleka kyagwirewo kyabanga kiweire abapolisi baida babeeda maiti badireeta mu idwaliro tulifuna obuzibu nga abaidwaliro balidemera ku maiti kubaka kwaya tulumwikeko dino disaawa 5 abantu bafiire ekikanga bakyakutema yatima kitegeeza bali kwonooneka tulikwenda maiti tuziike badidemeireku amaina okyo yona ebujiri so twaboneko nga bayomba twayogeraku ku nabo nga bali kunoonyanga kakwaya mukyala attendant aliwa biki wabula nga biri kubanga bya nkwekanku kwekule wabula nga wayi midday ife tuli wano okuboneka nga bila byona ebiri wano tubifuna era ndide tudda kubanga tubaga updates dona. Yese mufukirize nakyo oboje obuhengi nyanga jindi chola tanana muchakole unyole ndenda baka kuja iwe ile inazika kunya unyole ndio naenda kushika ndenda kunya ya natokea hapo Moses hii mshughulike jamaa muendelee sasa wewe umeenda mimi naenda na kuja aende wewe unitesa naegeza mbele kwa mzini Bawa si nita. Niko nakuja na karatasi ya polisi. Wanaleta kansala hapa nakuja naye.
Eyo nembera obulanga ekikolo kyakolebwa nekyo kikola tikirungi mwaka guno omuyaka bantu bangi babe bagwesunga era nga n'abandi bayokya ebipiira nga balowooza nti gwida kubaamu okubambi emirembe n'emikisa aye kayi kino ekyagwirewo omusiraamu kyayita omuswiba kimaze mu bantu amaani era nga wotuuka ku kyalo ekyekisoko ebuluguyere bali kutokobera nti abataka buli muntu yagaana ali kuba engalo nga adikika batambula emito bakoteeka bali kulinga wansi olwa kino abantu abana abafuire ku kyalo wabulanga obuzibu bwavuire ku munayibwe Omusajja mukulu Shaban okoli yabatemye nga yasokeire ku mamawe mwene yaira ku mwana ow'omulenzi dota inilo then yaira ni ku akaana akaidokulu ak'emyaka 5 kona tia kataliza bambi akatematema wabulanga abaire akosa jambia wotuka mu igwanika wano mu idwaire kule lyo bujiri nolinga ku mirambo engere gye babitemi mu bambi owamu n'amaani era abandi bali kutyanga okulingayo kuba mukoli mwene engeri yatemyemu yakolesa obusungu bwa amaani yatemye mama wano mu fwesi yamukuba wano yamukuba emikono gino omukazi yaberenga ali kugezaako okwegadinga nga ali kutaayo engalo yamutema then yajja ye olw'omugalo ow'omulenzi yena yamutemye ofwesi yamutema emikono ebitundu ebindi eby'omubiri then n'akaana akato kaidukulo kekona bambi yakatemye bubi ino era nga wabulanga ebakoba nti akutuse ekitala eno omwitisa kitala n'engeri yebayise mu mukoli yona bambi bamwise bubi yona bamutemye ino emikono gino giri kulengeda bulengede giti emikono giri kulengeda bulengede bagitemye ino kuba yaberenga aswakire nga obusungu bwa maani so eyo nembozi ebairewo mbozi tinungi omwaka guno mbozi tinungi tusaba abantu baife nti bino bye tubaleetera mube n'obyokwegamu
obusungu obungi bubi webaye ensonga bambi goberera amateeka kigakoba ejja weebuuzeeko ku bantu ab'endawulo ather okutwalira amateeka mu ngalo. Poliisi emaze ebbanga ng'erabula abantu okumya okutwalira amateeka mu ngalo nti wofuna ekizibu kya kyonna afazaali ojjako kuba mu bafamire mu b'ekika LC poliisi oba ebitongole ebindi ather mwene okusalawo ti ndaakola kino oba oli awo ngoyi mukooli yagira ensonga dino yaditwalira ab'obuyinza oba ab'ekika kino oba oli awo tukyandibairewo nti yayisa abantu be ni mwene yena bamala bamweta. So bambi obusungu tukuma obusungu era tutegere engeri tubaamu n'abantu yetuwangala mu bitundu byaffe tijja kusikagana abakali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira owefa busidde mu bikado.